Uba Pius Marwen ubade MLA Karanikor constituency layo pan IT ko work order kaba lai pulai lak tingka lemba ka scheme sarkar na ka CMSDF jong usnam arja arpsaw arhaja arpsan syaka umpung athletic sports and cultural club komisi benta pan penbaha ya kamadani leka kenjat bol hakane kasnong umpung ban ngai scam kani kolong shisha ka jingkut khu ka bakraw ya ki kun samla khamtam kani kasnong umpung bon ki samla ki badan ya ka sap haki kam yele kai per la haki kam ye jingi ni yele kai kenjat bol ki bala pau tang haka district Henry haka jela barok way uba booking star Cardosa but ba straining Karwanyang kiladei kinong tet kam jong ko umpung athletic sports and cultural club kila penpau ke jingso kemen ka bakraw namar bahadin daki arpsan snem kimshim pat layo kanu ka jingerap na ka sarkar ni na kinong mi khman na kani ka than watla kila persang shibun ki jingger pat ban penyo jingerap ya ka madani le ka kenjat bol Henry deitang hagani ka kenti bamenta na kalyang MLA uba Pius Marwen nilayo ya kani ke jing ang nut jang ki samla jang ka shnang bat ngit scam kalong shisha ka jing sa jing kan mau ya ka shnang bat nang ne shakhaman yin nakla ban kentiu ne pentulun ya ki kam yele kai hapo ka shnang ka thau ya kani ka jing ele kai balingkat la pelong hadar bar hol umpung balapanya da uba wallet khardau sa mentri shnang aringkat da ka jing yer sakhilang ki pai ba jang ka shnang Presiden yang ka umpung sport ka kilawanya keduk ya kecil anut kejugi kilapan pau hendrai nak kaya kejung haru markam dei ke ka pisa ke baki yapan kemudian ke silat arlah lane sausan lah dari kata kemudian aduk tu kipuan nang baki MLA scheme ngala depu hendrai ka oi ki soha benesha nama bakane ka jing anut kejung pi ngada kan mau kata estimate kejung ka berkret nak sports club kapoi kam aku pralak tak hendai ndak nak persyang nak scheme hendak kila baik bah kakum ka jing penkret ka DPR bagi ong na kalian ka sports club kakum ka jinglong ka jingman ka partai mentar marba kalarem kitiar kita kiong ba kakum ka jing penkret ka jopi phimla asu ben petrai ya kene marka among kepala re tingila pen phai yang ya kene ka jing penkret sya ka sports club na kara ka sim ya ka pon re jing sya na lo aku 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 nila dai dep ya keneka cik ai bawa dah rei na kaya ke kiru kila sembiang kila berkret kum ka jinon kam ka bangila pentam nila pentam syaka lai pul nak aku prasa ka pulai kumut salak kuma pila yosko mentak kumut lai pulai lah nyo pulai hejar lai spak pikai ma tanangan maka but jangan ni kau bawa nasim ya kabu ben ai kublai ya ucip instal jumi nama lembah ka jik pepat ka jongan na kalian ka jungiru kran ta kentai na ka scheme ka jungu na scheme chip instal CMS DF ka ba ila ai lembah na ka scheme ka jungi ka jik pepat ka jungi ba kran ta kentai na ka aku pralak sya ka lai play tinggal ai play ya kacik kuat mensem kacung uru berperkat na kampa kacung pi lembah kacingnya teri dekat nak ujung. Tekane kapenta kacing angnot kacung pi boy kisutu ngakwa benong hak ne kapor. Ba kane ka lai pulai lah kamde ke pa ni ong ba ni labet. Ni sutu ni nong kam susu eki kam ki basakmat. But kumbala ong dai wei dorong ba apa pio ya kawoda yo ya ke trei khantam na khanta hapo kasnong ka thau nang ta ka lawe yo ki khon sama ba na kwa ben I ba ya ke trei kanlong ke trei ka ba ya pe ke ti ka trei ka ba phi pendep trei hok penan kam hok khnang ba
Kani kapisa kanang le no eh. Kalay pulay lak kanday su kapisa ka amon kabari. Ni sufu ya kata. Lay pulay lak kadai kabahe. Larang ni keno kambak lak mo lay pulay lak. Kakalano siya bare. Siya kalano kabal bare. Tinga karpat ni kinongilam ni sports club. Rekat bat ki roromba kinongilam snong nama ka sports club. Kadai hi no kasno. Yindai ban sufu baklay kata. Kinongilam sports club kidai ne. Kidehi na po kasnong umpo, ki samla na po umpo, ki rurumba na umpo, ki khol ki khol hi na po kisnong umpo.